Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose comment réaliser un tiramisu au spéculoos. أزول في اللي كنت مرحبا يسكنت على شانينو أساقيني بوغا كنتيد أميكاد نخدم ان تيراميسو au spéculoos. La recette est سهلة مليح. Elle est très facile. Je vous laisse la découvrir. Et on commence avec les ingrédients. Pour cette recette, il vous faut 3 œufs, 250 g de mascarpone, 50 g de sucre, une pincée de sel, une tasse du café, du chocolat en poudre ou du cacao pour la décoration, 2 saladiers, un batteur, une spatule. Et j'ai oublié, je suis vraiment désolée, les gâteaux spéculoos. On sépare les jaunes et les blancs. سمحمثي تشوغل سير صغار في الطاولة ياكيني لي gâteaux spéculoos. Voilà. نرجم 3 ملالين من الماء. Voilà. راه الرسيتة ان شاء الله بايناكم تعجبن. Et on rajoute une pincée de sel dans les blancs. On monte les blancs en neige. هتسالو مليحة شبحان يتملالين لما يغال ذا شبحان مذفل. Donc à peu près 1 minute à 2 minutes. Voilà, comme ستواليمت هترومت مليح. On mélange bien pendant 2 minutes, 1 à 2 minutes. Voilà, très bien. Voilà. Et on rajoute le sucre dans les jaunes d'œufs. أنا لهم السكر وراغني تملالت نروي مليح. On mélange toujours. على ما يفسي سكرني. Très bien. On rajoute un peu de vanille. La vanille. On rajoute la mascarpone. 250 g de mascarpone. Voilà. Voilà, très bien. Et on mélange. On mélange la mascarpone, le sucre et les jaunes d'œufs.
Voilà. Très bien. Et on rajoute juste un peu de blanc. Il faut y aller doucement. هانو متنسوش بحال نيت ملالين دويرهم سلاعقل سلاعقل وكنو يغلارا. Voilà. Il faut y aller doucement. On a le voilà, à fur et à mesure. On mélange. نروحو مسلاقل سلاقل وكنيش بحال نيت ملالين وغلينا راه. Et on rajoute le reste. Voilà. Doucement. Très bien. Voilà, on dirait une mousse. Voilà, et on va passer au dressage. هنخمم الكاطو نينا دخلنا القهوة. عطنا الرز عطنا رو فون ومي لي gâteaux au fond. كنستواليمت. Voilà. Et on les casse. Voilà. On les casse un petit peu avec la cuillère. Et on rajoute la crème. Voilà. تخمم جات شي طاح. كنستوالي مزيان. انا نوصل جهني النظام. غادي نعمر الكليه. هاسنا لي gâteaux. خدمت ساكن ستواليمت. خمس لي gâteaux, la crème mascarpone, les gâteaux et ensuite la crème. Voilà. دايني سهلين مليح مليح ماشي ديال نورون. مي لقد خممت شي طوح زيك ما تشمتي منسي لقد خممت الصباح.
Il a mis au frigidaire au moins quelques heures. Voilà, كنستوى أنا لوينا النيران. على ما تخمم تاكل الكيسان نخل تلمث فوق لا كريم. هاكا نستوالمت لي غاتو ماسكاربون غاتو ماسكاربون. يتورسنا نو سوفلا شوكولا اون بودر نار كاكاو اون بودر. Voilà pour la décoration. Yes, maintenant on va gagner les gâteaux pour la déco. Voilà. Après وجه كني كنت هوا وجيني كل يوم نمشي يبغى ديكوري. كنت تجار le choix. Voilà. Et ensuite, elle aura au frais au moins quelques heures. Voilà le résultat final. Voilà. La mousse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. بعد كينا كنت دينير جا كنت لهنا ان شاء الله لا بروشين فيديو ان شاء الله ما يبغى ربي.